Sve vas selamim i pozdravljam. Drago mi je što smo došli do tog da otvorimo ovu treću po redu javnu tribinu novog bošnjačkog pokreta. Tema će biti šta mladi žele u Bosni i Hercegovini, a uvodničar će biti Amel Petrović. Prije svega dao bih riječ našem predsjedniku Mirsadu Ćosiću da vas pozdravi. Izvolite, predsjedniče. Hvala lijepo. Također želim i ja da vas poselamim i pozdravim ispred novog bošnjačkog pokreta i u moje lično ime. I zaista mi je zadovoljstvo i drago da sam danas među vama. Ja posebno dajem akcenat na mlade, na generaciju kao što ste vi, jer ste vi zaista snaga ove države i vi treba da dobijete mjesto koje i zaslužujete, da budete tretirani na ispravan način. Ja neću uzimati puno učešća, pošto sam i u uvodu malo govorio. Ja bih zamolio Amela da uzme učešće u uvođenju tribine. Hvala lijepo. Pa evo, samo prije nek što Amelu damo riječ, ja bih samo nešto rekao i o Amelu i o tom kako je Amel zamislio ovu današnju tribinu. Znači, novi bošnjački pokret, kao što je predsjednik rekao, da će vjerovatno akcenat u svom programskom djelovanju prema mladima, da im otvori prostor i da oni dobiju mjesto koje zaslužuju u ovom društvu i da pokažu, znači da dobiju priliku da pokažu to što znaju, a ja sam siguran da oni mnogo znaju i da mogu mnogo učiniti na pozitivnim promjenama u društvu. Današnja tribina šta mladi žele sa uvodničarom Amelom Petrovićem ima za cilj da prije svega, znači dotle ćemo samo i otvoriti neke teme, znači otvori pitanja i da osvrt na ta pitanja koja se direktno tiču mladih, a između ostalog to je analiza percepcije bošnjaštva od strane mladih u aktuelnim društveno-političkim odnosima u BiH. Šta bosansko-hercegovačko društvo pruža mladima u pogledu samoispoljavanja, nadogradnje ličnosti, znanja i vještina. Mogućnosti edukacije mladih u Bosni i Hercegovini, informisanje o mladima u Bosni i Hercegovini, konkretni zahtjevi mladih prema strukturama društva i vlasti, kako vlast uvažava zahtjeve mladih i kako mlade motivisati da ne odlaze iz zemlje. To su otprilike teze koje ćemo pokušati da afirmišemo kroz jedan dio što će nam uvodničar reći o toj temi, a u drugom dijelu smo zamislili da to bude debatni dio, tako da o svim tim pitanjima možete nastaviti da razgovarate sa Amelom. Inače, Amel Petrović rođen je 1995. godine u Bugojnu, je završio osnovno i srednje obrazovanje, a u Sarajevu je završio diplomski studij politologije. Pored toga, jedan semestar je proveo u Ljubljani na odsjeku za kulturologiju, izvinjavam se, te je dobio najvišu studentsku nagradu u Sloveniji za istraživački rad pod nazivom Uticaj sarkazma na oblikovanje političke kulture u Bosni i Hercegovini. Trenutno je na master studiju politologije na Fakultetu političkih nauka, aktivno se bavi novinarstvom, a do sada je bio saradnik na brojnim portalima kao kolumnista i novinar. Osvajač je brojnih književnih nagrada, kao što je druga nagrada za kratku priču na konkursu Dani Isaka Samakovlije i druga nagrada na književnom konkursu Gradske biblioteke Bugojno. Objavio je i roman pod naslovom Pješčani sat. Učesnik je brojnih međunarodnih lokalnih seminara kao i političkih debata. Trenutno obavlja funkciju predstavnika
predsjednika Vijeća mladih općine Bugojno, član je Skupštine Vijeća mladih Srednjobosanskog kantona i Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Njegova polja istraživanja su politička kultura, lokalna samouprava i političke stranke i njihove refleksije na društvu. Izvolite. Prvo da se zahvalim domaćinu što mi je omogućio priliku da poslije akademika i poslije profesora sa Prirodno-matematičkog fakulteta budem uvodničar na javnoj tribini koju oni organizuju i da vama zahvalim što ste došli. Pozdravljam vas i sve selamim. Ja sam ovo zamislio da ne bude moja ex-katedra, nego da imamo interaktivni dijalog, pa ću ja samo kroz ove koncepte koje smo već definisali dati svoje neke osvrte, kratke teze o kojima poslije možemo diskutovati. Započet ću sa percepcijom bošnjaštva kod mladih ljudi. U javnom diskursu se pojavila paradigma, odnosno percepcija da biti Bošnjak nije cool, odnosno da to više nije in. A zbog čega je to tako, ostavit ću vama na promišljanje, ali ja ću dati svoju tezu koju ću elaborirati u nekoliko rečenica. Nažalost, danas biti Bošnjak za percepciju mladih ljudi znači nešto anahrono i neprilagođeno 21. stoljeću, gdje se traže alternativna rješenja da se mlade osobe oslobode svih identiteta. To predstavlja ogroman problem jer sadašnji koncept svih etničkih grupacija pokušava da negira sve ostale prijelazne identitete. A identitet se moraju posmatrati preko matematičkih skupova gdje postoji presjek i unija skupova. Nama mladima treba dopustiti da imamo i šire identitete, ali da osnovni identitet bude biti Bošnjak. Tu sam sada detektovao osnovni problem koji se tiče identiteta, a nastavit ću ga sa tezom da biti Bošnjak ne znači biti radikal. Religija i etnija se ne smiju poistovjećivati jer automatski gubimo na brojnosti osoba koje prihvataju ideju bošnjaštva, ali zbog sebi poznatih razloga nemaju dodira s religijom. Sad ću doći do jednog, pa možda i najkompleksnijeg pitanja, odnos politike i mladih ljudi. Ovdje ću odmah reći žargonski da je u tom odnosu nešto zapelo, a najviše je zapelo u implementaciji zakona o mladima koji je usvojen 2010. godine, ali se ne implementira. Moramo što prije pokrenuti taj mehanizam. Direktno sam sudjelovao u implementaciji jednim dijelom ovog zakona o mladima i susrećemo se s ogromnim problemima. Prvo, tu su financijske prirode, drugo, nema više sluha za omladinu, jer čak nam u diskursu se pojavljuje teza da omladina svakako odlazi iz Bosne i Hercegovine, pa što se onda truditi oko omladine. Tako da pod svaku cijenu moramo taj diskurs mijenjati. Nastavljam sa tezom samoispoljavanje je nedostatak BiH društva. Represije su ogromne, jer suprotno mišljenje vodi u propast, pa onda i reći da si Bošnjak i iskritikovati stanje Bošnjaka može imati posljedice. Ali je bitno uspostaviti dijagnozu i odmah dati lijek, kako bi dijalog bio konstruktivan. Također smatram da nadogradnja ličnosti završava čim prvi put odemo na biro za zapošljavanje, jer tada idemo u dvosmjernu ulicu, a bira se jedan put. Ići linijom manjeg otpora i šutjeti nad ovakvom situacijom u Bosni i Hercegovini, pa samim time stajemo i sa nadogradnjom vlastite ličnosti, a drugi put je otići na zapad i pokušati svoje intelektualne vještine prodati zapadu, što je na neki način uspjelo vama, na čemu vam iskreno čestitam, ali ste se vi ipak vratili, o čemu ću sada nekoliko rečenica da kažem. Da bi popravili opće stanje u društvu, a posebno među Bošnjacima kojima se degradiraju i akademici i njihovo znanje i vještine. Potrebno je uvesti pojam etike da bi se došlo do meritokratije. Moramo prihvatiti etička načela i trebamo se prihvatati pozicija za koje posjedujemo potrebna znanja i vještine, a ne pod svaku cijenu ulaziti u sve cikluse društvene misleći da smo za sve sposobni.
Kada je riječ o edukaciji i akademskoj zajednici, poražavajuća je činjenica da se bavimo jezičkom formulacijom predmeta. To je sad u jednu ruku i osvrt na prošlu javnu tribinu o jeziku. Dok u istom trenutku imamo jedan od najlošijih sistema obrazovnih u svijetu. Imati bosanski jezik u svim školama u Bosni i Hercegovini je uvjetovano uspjehom obrazovnog sistema, jer kada se nametnemo kao superiorna etnička grupacija u sferi obrazovanja, to će implikativno djelovati na bosanski jezik, da bude bezuvjetno prihvaćen u cjelokupnoj državi. Stavljam i sa pozitivističkim pristupom, gdje ćemo staviti naučna dostignuća naših studenata, a ne graditi konflikt baziran na sporadičnim stvarima koje nas unazaduju. Također, koncipirali smo da jedna teza bude i kako saznajemo o uspješnim mladih ljudima u Bosni i Hercegovini. Na ovom polju sam i sam angažovan, jer preko stranice Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine svake sedmice predstavljamo uspješne mlade ljude. Ovu metodu bi trebao koristiti i pokret, bošnjački pokret, da promoviše uspješne priče mladih osoba koji se deklarišu kao Bošnjaci. Time ćemo pokazati da biti Bošnjak može biti cool, ono o čemu smo na početku, odnosno o čemu sam ja na početku govorio. A zakazale su i ove inicijative mladih, jer mladi još nisu zvanično pokušali artikulisati svoje zahtjeve, ali se mora ići i u tom pravcu što prije. A preduvjet za to je jako civilno društvo koje, nažalost, mislim da u Bosni i Hercegovini ne postoji. Zahtjevi moraju u prvom planu biti opći, odnosno moramo riješiti problem korupcije, ekonomskih reformi, obrazovnog sektora i tako dalje, pa se onda moraju tražiti sekundarni zahtjevi vezani za grupaciju mladih ljudi. Bošnjaci također moraju jasnije artikulisati svoje zahtjeve, ali moraju formirati homogeno tijelo. Kada je riječ i o Bošnjacima i o mladim ljudima, problem predstavlja njihova spona sa izabranim zvaničnicima. U ovakvom ustrojstvu države teško je zastupati bilo koju grupaciju koja ima parcijalni karakter. Pa je zbog ovog navedenog bošnjački pokret ima prostor za djelovanje unutar vlasti, jer se opredijelio za građansko djelovanje, a u sebi ima inkorporiranu jednu etniju, čiji će interes dominantno štititi. Ovo izlaganje bih završio da mlade trebamo pustiti da odu u druge države, ali ih trebamo motivisati da se vrate, jer će oni usavršavati svoje vještine, a država će dobiti kvalitetnu, samostalnu individu spremnu da stečena znanja implementira u svojoj domovini. Svjesno nisam htio da držim dugo uvodno izlaganje, jer mislim ja sam dao dovoljan broj teza o kojima sad možemo voditi konstruktivan dijalog. Ako je potrebno da neku tezu koju sam naveo dodatno obrazložim, možete mi to odmah reći, pa ću ja ući u diskusiju odmah s tom temom. Tako ja sad prepuštam, ne znam, Ibrahimu da moderira, da razgovaram o ovim tezama. Pa evo, hvala Amele, dao si nam jedan okvir u kojem sigurno možemo voditi jedan kvalitetan dijalog, koliko si toga i pomenuo, ne vjerujem da imamo i vremena da sve elaboriramo onoliko koliko je možda željeli, ali možda je tu i razlog da možda bude ovo serijal, jedan tribina gdje mladi žele reći to što osjećaju i imaju potrebu da im se omogući u ovom društvu. Pa evo, za početak, ovo što bi mene interesovalo, a vi razmislite o narednim pitanjima, to je formulacija inicijative mladih. Znači, sudbina te inicijative mladih, mogućnost da mladi tu inicijativu oblikuju. Znači, taj odnos između mladih i politike, što si rekao da je vjerovatno suštinski problem ili suštinsko pitanje o kome trebamo razgovarati. Znači, kako mladi da, hajde da kažem, artikulišu i plasiraju jednu inicijativu koja bi
ipak bila realizirana i unijela neke promjene u društvu, ali da obuhvata primarno interese mladih ljudi. Hvala na pitanju. Pa ima jedan direktan i možda najbolji primjer toga, to je inicijativa za mladi za ljudska prava, koja radi, pa mogu reći slobodno, i odlične, fantastične stvari, ali su oni opet parcijalni, odnosno oni se bave tom grupacijom problema koji su vezani za ljudska prava. I tu su stvarno mladi ljudi koji su prvenstveno edukovani. Da bi vi uopšte vršili neku inicijativu, trebate imati neki background da bi mogli ući u tu tematiku. Mislim da je problem sad kako mladi da artikulišu i kako da dobiju to osnovno znanje na koji način se mogu realizovati inicijative. Mislim da se taj korak preskoči, najbitniji korak, da ulazimo u nešto za što nismo spremni. A nije to samo problem mladih inicijativa, nego imate brojne proteste koji imaju i masovnost, imaju sve, ali nemaju tu da pretvore moć i da artikulišu ono što žele. I generalno kad to postignemo, da broj osoba koje imamo i njihove kapacitete, kad uspijemo ujediniti, artikulisati, ta će svaka inicijativa imati svoj smisao. Pa, mislim da si dosta složenu materiju, dosta spretno i suštinski obradio. Evo, izvolite, hvala ti na tome, a izvolite da li vi imate neki pitanja, ja vjerujem da imate, pa postavite. Mogu ja? Izvolite. Amele, pošto se boravio u Sloveniji na akademskoj razmjeni, zanima me konkretno odnos mladih u Sloveniji prema strukturama društva i vlasti koji bi se možda mogao preslikati na našu zemlju kao neka pouka da unaprijedimo stanje. Pa u Sloveniji je konkretno to obrnuta logika. Oni njih zaista posmatraju kao resurs. Jer prvo, Slovenija je deficitarna sa ljudima. Oni nemaju dovoljan broj ljudi da pokriju sve pozicije u društvu kako bi ono imalo smisla. Tako da su njima, iskreno, studenti po hijerarhiji na vrhu piramide. Zbog toga što oni tu ostaju i što oni preko njih grade svoju državu. Dok kod nas ide obrnuta logika, dok mi prvo, što je najveći paradoks današnje društva bosansko-hercegovačkog, je da mi obrazujemo kadar koji svjesno prepustimo nekoj drugoj državi da ga ona upotrebljava. Tako da to se u Sloveniji ne može dogoditi. Mislim, oni su dovoljno zreli i mogu slobodno reći da su napredniji od nas u tom pogledu, da svoje studente iskoriste kao stvarni resurs. Jer kako bez ljudi išta napraviti, a zamislite da tek tako prepuštate inženjere i doktore i ko što mi radimo. Hvala. Mogu ja? Može, izvoli. Pa evo zahvaljujem Amel na ovom uvodu. Ja bih jednu kritiku, komentar, pa eto i neku tezu na koju se vi možete dalje nadovezati. Stvar jeste da na ovo pitanje šta da ponudimo mladima, da oni ne bi odlazili. Pa ja bih kazao da trebamo ponuditi stvari jednu jasnu politiku. Šta podrazumijeva jasna politika? Pa ako smo mi Bošnjaci, zašto da ne budemo muslimani? Odnosno, u redu je to da odvojimo etniju i religiju, ali ako smo Bošnjaci, stvari jesmo muslimani, ne trebamo od toga da bježimo i ne treba da nešto razdvajamo. Dakle, trebamo ponuditi jasnu politiku, jer trenutno je jedna kriza općenito stranaka. I o tome je govorio i profesor Esad Zgodić, i Klaus von Bejme, i Mojze Ostrogorski, i razni autori su o tome govorili. Uglavnom, kriza je stranaka u smislu da oni ne mogu jasno odgovoriti na sve zahtjeve mladih. I upravo je jasna politika, konkretna politika, odgovor na tu jednu vrstu i krize, ali i transformacije stranaka. I onda u stvari to bi moglo biti odgovor da Bošnjak u stvari bi trebalo biti cool. Ako Bošnjak ima mjesto na kojem može da se izrazi, mjesto na kojem ima potporu, mjesto na kojem u stvari štite njegovi interesi u potpunosti. A mi trenutno takvog nekog oblika grupi nema. Jer trenutno je takva situacija da
i razni, pod navodnim znacima, bošnjački pokret u stvari samo koriste religiju jednostavno za ostvarivanje svojih interesa. I to je ono što isto jedan od bitnih problema, jer je moral, vjera, religija u stvari je sve manje toga, a u stvari sve više je izraženo u smislu javnih govora i raznih oblika prikazivanja. Tako da, ako nas se ne može na taj način posmatrati radikalno, ali da li smo mi konzervativni koliko poštujemo svoju religiju, koliko poštujemo svoju porodicu i ostale druge stvari, onda da, prihvatamo takav oblik oblikovanja, ali nas se ne može posmatrati radikalnim jer mi nikom drugog ne želimo zlo, jednostavno štitimo svoje neke interese. Bitno stvari ponuditi jasnu politiku, konkretnu politiku, da bi mladi ljudi se mogli identificirati sa tom politikom. Mladi ljudi, općenito ljudi u našem društvu nemaju nikog oblika da bi se oni identificirali sa nekim. I to je ono što prije profesor Esad Zgorić u pojmu postpolitika. Dakle, to je jedno vrijeme postpolitike gdje više nema lijevo, nema desno, nema centra. Svak hoće da sve prigrebi sebe. I onda kod mene konkretno je to problem. Nema s kim da se identifikuje. Ja jesam musliman, ja jesam bošnjak i ne treba od toga bježati. Bošnjaci jesu muslimani, 99%. I raznih stvari sam se dotakao, ali nema ni puno vremena, a i toliko od mene. Pa mislim da si dao jednu tezu za razmišljanje, može se izvući toga, ali ne znam da li Amel ima nešto da kaže u vezi toga. Da, naravno. Prvo da objasnim svoju tezu o poistovjećivanju religije i etnije. Mislio sam u smislu da religija ne smije da dominantno objašnjava jednu etniju, što se kod nas radi. Svaka etnija ima, pored religije, ima i ostale svoje simbole, koje mi, nažalost, ne upotrebljavamo i ne pokazujemo i da Bošnjaci imaju svoj identitet i drugi koji nije isključivo na toj religijskoj osnovi baziran. A što se tiče krize političkih stranaka, zavisi iz kojeg gledišta gledamo. Gledamo samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, tu prvomasovnost stranaka koje imaju neku sekundarnu ulogu u odnosu na onu koju bi trebali, je velik problem. Problem predstavlja i proporcionalni izborni sistem gdje mi imamo stranke koje ulaze u parlament, koje prelaze sa jednog spektra na drugi, koji prodaju se jednostavno zbog nekih ličnih interesa. I mislim da promjena tog izbornog sistema bi donijela konsenzus neki, prvenstveno u parlamentu, pa onda i možda i na nekim širim strukturama. A ono što si na kraju izlaganja rekao, pa okej, s nekim se poistovjetiti, ali mislim da u ovoj konstelaciji snaga niko se ne može poistovjetiti ni sa jednom individuom prvo, pa onda ni sa jednom strankom. Jer u svakoj stranci preovladavaju ti neki interesi koji nisu prilagođeni prvo nama mladima, drugo ne postoji neka grupacija koja štiti, ne znam, penzionere zbog toga što oni jesu u njihovom izvornom obliku, nego i posmatraju samo kao svoje birače. I kad se promijeni taj odnos političara prema svojim biračima, koji oni isključivo kao takve percipiraju, onda ćemo mi moći da se poistovjećujemo i sa strankama, i sa političkim liderima, pa na kraju krajeva i sa sistemom koji je nefunkcionalan u Bosni i Hercegovini, nažalost. Evo mogu samo nešto dodati kao primjer od što sam kazao, promjene izbornog zakona i sve to ostalo, to je po meni sekundarno u smislu te neke jasne politike. Primjer je Austrija, primjer je Sjedinjene Američke Države, Njemačka, gdje se ljudi jasno identificiraju sa konkretnim jasnim stavom. Nećemo muslimani u svojoj zemlji, nećemo strance, nećemo EU i tako te neke stvari. I onda su ljudi jednostavno i kroz Sebastijana i kroz Trumpa jednostavno znaju u stvari zašto glasaju. I jasno se identificiraju sa takvim politikama. A mi toga ovdje nemamo. Imamo kod Dodika RS, hoćemo da se ocijepimo, hoćemo referendume, ne priznajemo bosanski jezik. To je jasna politika. Kako god daje, ona je jasna. I to je ono što možda je problem. Nemamo jasne politike da se identifikujemo sa... Može. Upravo je to problem što Bošnjaci još, nažalost, nakon 20 kusur godina nisu još uspostavili
strateške interese i ciljeve bošnjačkog naroda. Mi smo svjedoci da je u zadnje vrijeme islamofobija prisutna u svim segmentima. Imamo naše komšije i susjede koje nam nisu dobronakloni i koje ne ponašaju se kako treba. Svjedoci smo da entitet RS pokušava da se ocijepi, treći entitet njegove aspiracije za ocijepljenje ne jenjavaju. Imamo sa jedne strane, mi se nalazimo Bošnjaci između čekića i nakone. Evropska unija sve više govori sa tim pokretima u Evropi koje bi ja nazvao, ja se ne bi sa njima apsolutno solidarisao, to su pokreti desne strane, pokreti fašistički možemo reći. Mi Bošnjaci smo autohton evropski narod. Islam je integralna komponenta evropskog kulturnog identiteta, a mi smo Evropljani, Bošnjaci. Prema tome, ne treba da imamo kompleks niže vrijednosti, niti inferiornosti, nego trebamo da znamo ko smo i šta smo. Bošnjaci su 11 genocida preživjeli, a nigdje nije zabilježen slučaj osvete vis-a-vis toga, što jednostavno govori ko smo mi i šta smo. Pogledajte, kod nas svjetske bogomolje datiraju stoljećima, jedni do drugi, nikome ne smeta. A svjedoci smo da u zadnjoj ovoj agresiji, zadnjem genocidu koji se desio nad bošnjačkim narodom, preko 1000 objekata je porušeno. Prema tome, mi moramo da vodimo drugačiju politiku. Mi moramo da pokažemo i dokažemo da je život moguć, suživot ovdje na ovim područjima i da će Bošnjaci uvijek težiti ka tom suživotu. Normalno, ne po cijenu da doživimo ponovo genocid, ne smijemo to dati zaboravu, ali moramo da znamo odakle Bošnjaci dobijaju tako krvave udarce već nekoliko vijekova. I moramo to ukloniti u korijenu. Moramo znati, moramo izučavati, moramo učiti. Mislim da mi imamo, hvala dragom Bogu, novi bošnjački pokret ima viziju bolje budućnosti Bosne i Hercegovine. Tako da mi zaista puno računamo na vas. Meni je zaista i drago biti među vama. Ja osjećam neku snagu, osjećam neko zadovoljstvo. I vi ste u stvari snaga ove Bosne i ove države. Zapamtite to, da bez vas nema ništa. I vi ste ti koji treba da odlučujete i da vodite u tome. Mi vam možemo biti pomoć u tome, normalno, ali vi treba da preuzimate, nemojte se stavljati u inferioran položaj. Trebate da se izgradite, treba da se borite, trebate svoje da artikulišete zahtjeve normalno i da uzmete punog učešća. To novi bošnjački pokret, između ostalog, bit će jedan od strateških ciljeva naših. Tako da znate. Hvala, predsjedniče. Amele, izvoli. Želiš nešto reći? Da, mogu kratko samo poziciju mladih ljudi u odnosu na sve ove ideje političke, mislim da je zanemaren. I trenutno su aktuelne te priče o novim pokretima na drugom spektru. Stranke se prekombiniraju i tu omladina, opet ću postaviti tu tezu da je omladina sad tu sekundaran faktor. Jer omladina teško može sad kanalisati svoje zahtjeve kroz strukturu bilo koje političke stranke jer su tako odnosi postavljeni unutar svih opcija. Mislim, kad se da prostor mladima da na osnovu svoje meritornosti o kojoj sam pričao, da dolaze do određenih rezultata, uspjeha i da na osnovu toga i vrednujemo, da ćemo mi imati taj prosperitet. Ne govorim to samo za mlade, nego općenito generalno govorim, da je tu taj problem gdje je korupcija nadvladala ovu meritornost. I samo kad uspijemo bar uspostaviti taj balans, da mladi ljudi mogu dolaziti na osnovu onog što jesu, onog što nose sa sobom istinske vrijednosti i sve ostalo, i da su baš zbog toga na određenoj poziciji, mi ćemo imati onda stabilnu državu, stabilno društvo.
I samo sam zaboravio, da, to je Ashar spominjao, poistovjećivanje sa Trumpom, sa Sebastianom, ali to je odraz njihove političke kulture. Sebastian predstavlja određeni fragment te kulture. Trump predstavlja korporacije na kojima se temelji američko društvo, da budemo jasni. Jer se ono, na osnovu toga je i uspostavljeno i gradi se. I oni su između ostalog i glasali zbog njega, jer vide sebe u tome, vide to je to. A mi, daj Bože, da ćemo i u dogledno vrijeme sebe vidjeti kroz neko, pa dobro, ajmo sad govorimo o predsjedništvu, ne mora to biti predsjednik neke države, nego sve zavisi od uređenja države. Možemo se poistovjetiti sa premijerom, koji je kod nas možda i bitnija pozicija u odnosu na politički sistem u kojem se nalazimo. Tako da, mnogo toga ovisi o izbornom sistemu koji sam govorio. Jer ni u Americi nije funkcionalan baš do kraja taj izborni sistem. Nije uopšte baziran na demokratskim principima, ko što nije ni kod nas zbog izbornih jedinica koje pogoduju određenim političkim strankama. Tako da i tu ima prostora da unaprijedimo svoje djelovanje. Ja bih bila pripremila, već su malo i odgovorili. Pa dobro, ne spadamo mlade, ali me interesuje kako vi razmišljate. Malo prije dečka rekao da društvo ne može odgovoriti na zahtjeve mladih. Mene se interesuje kako ne može, zašto ne može odgovoriti, da li je to zbog njih, zbog njihovog nekorektnog odnosa prema mladima ili što su možda mladi neaktivni. Ima i tog zadnje što ste kazali, ali ja sam mislio neku široku sliku kad sam mislio odgovoriti na zahtjeve mladih u smislu jasne politike. To je ono, mi prvo treba da se identifikujemo sa određenim stvarima, s određenim strankama kako bi mogli da djelujemo u smislu progresa te stranke i sami sebe. A mi toga nemamo. Mi smo Bošnjaci, muslimani, s kim da se mi identifikujemo? Sa strankom demokratske akcije. U redu, ja sam Bošnjak, ja sam musliman i stranka demokratske akcije štiti neke moje stavove, ali to nije dovoljno. Meni to više nije dovoljno. Ja smatram da trebaju neke promjene u smislu da kad se spomene nezavisna stranka, da to govorimo s nekim, da kažem, ponosom. Da ona nudi neke, da nudi jasnu politiku prema mladim i za zapošljavanje i za nekom djelovanje nas mladih. Dakle, to je široko neko pitanje, unutar kojih ima mnogo dodatnih pitanja, ali kažem sad da jasna politika je odgovor da mladi ne idu odavdje, odnosno da vidi jednostavno prostor da mogu djelovati. Jer mi ne vidimo prostor da možemo djelovati i iskazati dakle, svoje neka osjećanja i svoje mišljenja i da svoje znanje stvari praktično primjer. Mi nemamo jednostavno po meni jasno nekog puta na kojim možemo stvariti svoje... Znači, potreban jedan pokret gdje će se aktivirati mladi ljudi, gdje će imati svoju šansu da pokažu šta znaju, šta mogu, da bi se krenulo dalje. Je li mislite da će se priključiti masovno mladi ljudi ako se stvori uslov da tako nešto? Ili će li dalje ostati neaktivni i kako i aktivirati mladi ljudi? Ja uopšte ne govorim nekoj masovnosti. Po meni masovnost nije toliko... Ne mislim na kvalitet. Pa više je potrebno kvalitet nego kvantitet, naravno. I ako mi imamo 100 ljudi u nekom pokretu, ako su ti ljudi, Bošnjaci, muslimani, ako istinski, da kažem, vjeruju u Boga, i meni više znači oni nego hiljade i hiljade lažnih ljudi koji koriste religiju za neke sopstvene interese. Bitno je neka pitanja jasno označiti i jasno govoriti na njih. Po meni je to neki iskreni pristup i nas prema određenim pokretima i strankama i pristup stranaka prema nama. Da imamo jasnu poziciju i viđenje šta da očekujemo od njih, a šta da oni očekuju od nas. Mi nemamo toga. To je ta kriza stranaka općenito. I ono što je on kazao da se mladi, odnosno da se poistovjećuju sa Sebastianom kao liderom. Ima i toga, ali on se poistovjećuju sa onim odgovorima koje te stranke nudi. Dakle, neće muslimani. I oni potpišu, oni su zaokruže i Sebastiana, zato što ne žele muslimani u svojoj zemlji. Trump, gradimo zid, nećemo Meksikance, nećemo ovakve, nećemo onakve i ljudi zaokruže. Zato što znaju šta da očekuju od njega. Da li će on to uraditi ili ne, to je druga stvar. Ali mi ovdje imamo i stranku demokratske akcije, nebitno i lijeve i desne, koji traže podršku i lijevi i desni.
To je problem. Nemamo prilike da se identifikujemo sa... Ja ne kažem da treba jednu drugu stranku smijeniti. Sve može da se promijeni i unutar stranke, ali to je teško. Sve počinje od vrha stranke pa dole. To je. Samo kratko, okej. Pa u svom izlaganju sam mislio da pričam o političkoj kulturi koja se nadovezuje na vaše pitanje, jer imate dvije vrste, ne znam, imate podaničku i participativnu političku kulturu. I to je kolega pitao kakvo je stanje u Sloveniji, znate. Kad se vi nalazite kao što se mi nalazimo u podaničkoj političkoj kulturi, tu je teško djelovati. A kad se nalazite u jednoj političkoj kulturi kao što je Slovenija, gdje se vaše djelovanje posmatra kao da vi pomažete u izgradnji bolje Slovenije, onda ćete vi bez problema djelovati. Ali problem je što se kod nas to djelovanje zasniva na tome, ako djeluješ mimo nekih ustaljenih okvira, to je opasnost za određeni nacionalni interes, etnički interes, pa se onda ugrožavaju određeni lideri, da ih vi ne bi na neki način kompromitovali i slično. Kad uspijemo samo da ovu podaničku kulturu pretočimo, pa bar u jedan dio participativne, i da izgradimo ovo civilno društvo, mi onda opet imamo taj prosperitet da mladi mogu djelovati na ovaj ili na onaj način. A zato između ostalog kriv javni diskurs koji je uspostavljen kroz medije pa i kroz akademsku zajednicu. Jer fokus svih članaka i novinskih i portala koji su možda danas prilagođeni i mladim ljudima kao takvima je baziran na tome da se malo toga prikazuje da je nešto pozitivno, da je dobra priča, jer samo pogledajte kroz medijske članke gdje se nalaze članci o uspješnim mladim ljudima. To je uvijek nešto sporadično, na naslovnici je crna hronika vezana za politiku, ne crna hronika vezana za ubijstva, za udese, nego odnos političkih lidera vezani za tu njihovu neku nacionalnu paradigmu. Možda samo da i tu malo promijenimo. Da uspješna priča koja dolazi osvojio je mladi bosansko-hercegovački taj neku medalju, da to bude u fokusu. Pa ćemo onda mi dobiti ovu participativnu kulturu gdje će ti mladi ljudi se znati jasno opredijeliti šta su, ko su, da su Bosanci, Hercegovci, pa da su i Bošnjaci. Ja bih se još kazao nešto o tome da kad pitate mladi općenito pred izbore za koga da glasaju, on će reći ni za koga, svi su isti. To je jedna izlazana fraza, a u suštini to jest tako. Dakle, svi su isti. Niko ne nudi pravo određene reforme koje će zaista djelovati. I razlikuju su tome što će SDA stranka organizovati iftar, na primjer, kao sad su oni muslimani. I vode se kao muslimani, konkretno u mojoj lokalnoj zajednici. Pa više ljudi u vijeću ide u džamiju iz SDP-a nego iz SDA, odnosno iz SDA trenutno u vijeću u džamiju ne ide niko. I to su neki apsurdi stvari i kontradiktornosti koje nama mladima ne daju stvari priliku da se mi identifikujemo sa nekim. Ima, dakle, mnogo stvari koje ne djeluju ispravno sa percepcije, odnosno iz naše percepcije. Dakle, nije više bitno ta iftar i ostale stvari koje SDA stvari kupije. Treba više aspekata, znači. Više. Da li postoje, Adale, vi se bavite medijima, da li postoji jedan portal gdje prikazuje mlade sve vaše zahtjeve, vaše želje, vaš rad, za svim aspektima kulture, umjetnosti, sporta, nauke. Da li postoji jedan takav portal u Bosni i Hercegovini? Postoje portali koji, nažalost, nisu čitani da bi oni imali neki utjecaj na društvo. Jer kroz nevladin sektor se bavi mi tom promocijom mladih ljudi, to sam već spomenuo, preko organizacije u kojoj djelujem, preko Federalnog vijeća mladih, ali nažalost mi nemamo dovoljan broj čitanja naših članaka da bi mi mogli utjecati na društvo, u bilo kojem segmentu. Jer zamislite vi sad ako imate jedan Kliks koji ima preglede nekoliko stotina hiljada na određene članke, ako imate naš portal koji može dosegnuti možda 10.000 čitanja u svom nekom maksimumu, onda kakav je tu odnos nas i njih? A da ne govorimo o nekom portalu koji je isključivo baziran za mlade i koji može dosegnuti, ne znam, razinu od 50.000 čitanja. Kad bi to uspjeli, to bi bilo fascinantno, ali zato trebamo promijeniti
općenito diskurs da bi nas neko čitao iz tog razloga, a ne da bi nas čitao zbog onih naslova, šokantno, nevjerovatno i tako dalje. Predsjedniče, vi ste nešto htjeli reći. Ne, želio sam samo da kažem od kolege što je malo prije govorio vezano za Evropu. Očito što su kod njih problemi u njihovim zemljama, nije problem kod nas. To je malo napraviti neku paralelu. Oni traže jednostavno nove lidere kroz upravo to, kroz tu jednostavno dosadno im je postalo više, kod njih su sistemi prilično uređeni, ekonomija je zadovoljavajuća, oni sad traže nove pravce kako da, na koji način se zabavljaju, dok Bosna i Hercegovina traži kako da opstane kako da preživi. Dakle, mislim da onaj koji voli svoj narod, da ga ne laže. Kod nas je prisutno upravo ovo što Amen kaže, dosta podaničkog mentaliteta i ljudi jedno govore, drugo rade. Ne može se nijedna država, nijedno društvo razvijati bez mladog naraštaja i to je što je poznato. Međutim, kako, na koji način vas tretirati, kako vam dati šansu da vi iznosite svoje mišljenje, artikulišete i da se borite za to mišljenje. Ja mislim da upravo u ovakvim politikama vi ne možete dobiti tu prostora iz razloga što se oni vas možda i boje, možda ste im konkurencija, ne znam šta, ali vjerujte da takav način samo dovodi do urušavanja. Ja sam borit ću se svim svojim htjenjem, snagama da se upravo vama omogući način da možete da artikulišete, da razgovarate, da pričamo o svemu otvoreno, ali nemojte zaboraviti da ste vi ti koji morate se boriti za svoja prava. Ja sam prošli puta na tribini pitao akademika Ibrahime, ti dobro znaš, da li se može doći do cilja, a ne kretati se prema tom cilju? On je rekao da može. Da li se može uraditi nešto, a ne raditi to? Kaže može. Ja mislim da ne može. Znači, ne može se uraditi, morate jasno i mi se nalazimo u veoma kritičnoj fazi, u svakom pogledu i smislu. Kako mi, tako i vi. Mislim, kažem, stariji, mlađi, komplet čitava država se nalazi u problemu. Ovo stanje se neće moći riješiti bez jasnog političkog programa i pravog političkog vodstva. Da se razumijemo. Mi moramo da nađemo tu sinhronizovanu kompatibilnost u svemu tome i da izrazimo te svoje ciljeve i da zajedničkim snagama, samo zajedničkim snagama, ali postavljene i učvršćene samo na čistom moralu. Badava nam je žuriti ako smo na pogrešnom putu, da znate. Znači, ovo se sve mora postaviti na jedan čisti moral, jer odgovornost znači sigurnost, odgovornost znači sloboda. Da li smo mi odgovorni, da li zaslužujemo slobodu u pravom smislu, to je pitanje. Ja duboko vjerujem da svijet u kojem nema slobode može biti odgovoran i obrnuto tako isto. Znači, vi se morate boriti i tražiti svoja prava, a mi ćemo pokušati, i ne pokušati, nego sigurno ćemo im dati vam mjesto ono koje ih zaslužuje. Ne samo vama, nego svima, svim pokretima, svim ljudima koji žele da ovo stanje promijeni i da učinimo bolju situaciju za sve građane. Jer jednostavno svijet u kojem sada mi živimo neće biti svijet kojim ćemo mi živjeti za 20 godina. Svijet se strahovito brzo mijenja, mi nemamo odgovore na to. Novi bošnjački pokret želi da bude novi izvori kreativnih ideja koji će unaprijediti stanje u državi i društvu. Mi želimo da budemo generator svih pozitivnih promjena u društvu. Tako da znate, vi ste snaga ta. Vi ste snaga. Ja evo malo prije gledam, pa dragi Bože, lijepo je biti među vama, među omladinom. Kako ste vi snaga naša, tako i mi treba da budemo vaša. I ta naša kompatibilnost, ta naša sloga, zajednički rad nam je itekako potreban. Hvala predsjedniče, vi ste u stvari već počeli da sumirate ovu debatu i ovu temu što smo danas imali. Evo i ja ću možda reći par riječi samo da vidimo gdje smo danas
došli sa ovim zaključcima, pa i vi isto možete dati neki zaključak, a i Amela bi molio kasnije da nešto u tom smislu kaže. Po meni ova debata je dala, fokusirala se na osnovnu jednu pretpostavku, a to je odnos mladih i vlasti. Znači, taj neki politički kontekst u kome uviđamo da pored tog nečega što možemo nazvati negativnog odnosa vlasti prema mladima, da ima u stvari i povoda da se razmišlja kako mladi da utiču, da se organiziraju, da pokrenu svoje inicijative, da bi ih vlast prije svega uvažila, a onda i izašla u susret prema njihovim zahtjevima. Znači, to je dobro što se ovdje osjeća da mladi prihvataju kritiku i da ne prebacuju na drugu stranu čitavu krivnju, to je zdrav odnos i mislim da u tom pravcu treba dalje raditi, razmišljati pored svih slabosti koje ima vlast, a i sistem u kojem mi živimo. Ono što bih ja, evo, možda ovdje još dodao, a to je taj realan moment da između mladih i vlasti može da stoji vid organizovanja, znači između ostalog i političko organizovanje, dakle i Novi bošnjački pokret je otvoren da artikuliše, u stvari da pomogne mladima, da oni se aktiviraju kroz ovu političku stranku i da artikulišu svoje zahtjeve uz svu podršku koju je predsjednik rekao, i to je znači naš stav, naša politika, u stvari i programska orijentacija se kroz ove aktivnosti profilizira i dakle mladima se otvara prilika i šansa da učestvuju u profilisanju ove stranke. Izvoli, Amele, ti nešto reci u vidu nekog zaključka na ovu temu što smo danas razgovarali. Generalno, volio bih samo da još jednu tezu kažem, da se previše potencira ta priča mi i vi, mi i oni. U smislu, mi jesmo mladi, političari su velikim dijelom, ne znam, ne možemo im nazvati starima, već neki etablirani ljudi, ali svi imamo iste probleme. I oni imaju djecu kojima treba osigurati bolju budućnost, a i mi ćemo postati već afirmisani ljudi koji traže svoje mjesto pod suncem. Tako da, mislim da moramo, što ste vi rekli, moramo zajednički djelovati, jer ako budemo pravili ove neke vještačke rascijepe, jer nas samo razlikuje u ovom kontekstu možda ta starosna dob i ništa više. Mi smo u Bosni i Hercegovini koja ima takvu paradigmu koja baš nije sjajna, ali do nas ili ćemo li je popraviti ili nećemo. Niko neće doći sa strane, ko što mi očekujemo, da će nam popraviti situaciju. Sve je to super, možemo mi tražiti uzore negdje drugo, ali dok god mi sami ne budemo ti koji će biti proaktivni, ovdje neće biti bolji. Možda se previše fokusira na nas mlade kao neku inicijalnu kapsulu koja će napraviti ovdje neku revoluciju, ali međutim mi ne možemo bez vas. Mislim, ne govorim konkretno na vas, nego općenito na sve političke strukture. Vi kad nam pružite tu mogućnost da zajednički djelujemo, mi ćemo to, siguran sam, prihvatiti i onda ćemo zajedničkim djelovanjem doći do cilja koji obje strane žele. Ne postoji tu vaš i naš cilj. Tako da iz te pozicije mislim da moramo i u budućnosti graditi tu paradigmu, pa onda ne sumnjam da će doći do uspjeha. Hvala, Amele. Da li još neko želi, evo vi što ste učestvovali u debati, da nešto još kažete, možda kao neki zaključak, predložite nešto stranci i tako? Ako nema, ja vam se zahvaljujem, ovim ćemo oficijalno završiti ovu tribinu i pozivamo se malo još ostanemo da razgovaramo i razmijenimo mišljenje. Hvala vam.